when you hear civil rights, what it is for you? I don't know, have a fair trial right to vote. So it's like a right that a person has to be part of a society. Today we will concentrate and focus on the citizens, so Croatian citizens since we are in Croatia, European citizens, refugees and asylum seeker. The refugee is a person who is already granted that status in that country. And by that I can also introduce myself as the refugee here in Croatia. As a political refugee from Turkey, I arrived like 4 years and a half ago, which means I can't go back to Turkey because of the political issues that is happening currently in Turkey. That I don't have freedom of speech or basic human rights or a fair trial of justice. Morocco, man, there is no freedom of speech, and that's true. Yeah, maybe this is one of the reasons, why I'm here. I don't want to stay here and live here. I wanted you to talk about the case of the refugee, because asylum seeker can't, but Yeah, when you seek asylum, you have the right for primary education and secondary. But in case of higher education, in Croatia, you don't have the right to go to university if you are an asylum seeker. So if you are still waiting the answer from the state for your status, but until you get your status, you have the same right as a Croatian citizen. So now I'm studying at the Faculty of Law here in Zagreb. I have all the same rights as a Croatian student. I want to ask you something. Reci, buyur. Nice to meet you, Armando. thank you. Because you're starting now, and I think you probably can help me. I lost my passport in Bosnia. In Bosnia? Yeah, I didn't lost it. It was taken from me. The police for deport me, but illegally. From the police? Yes, in Bosnia. But I just leave the camp where I was staying, and I came here. So I know I'm asylum seeker. I would highly suggest not to go to a Cuban embassy or anywhere close to it. You can also contact some other organizations here. Mirna is with Korderstan, and they have some lawyers who are helping and volunteers helping with the legal cases. Like she's reading something like fundamental right to education or asylum seekers. I know I immediately flash all the laws I've been reading and I know which article from which from Constitution to say, and I didn't want to bore like this and I didn't want this to turn into some law class where I'm like just saying all this stuff. But it was fun. I think I also learned a lot of stuff. Hvala. Izvolite. Hvala vam. Uživajte. Hvala vam. Izvolite. Potrudit ću se da radim što više ovdje, da zarađujem što god mogu. Prije što idem na ljetovanje, jer ću potrošiti sve. Da, ali dobro i da se onako odmoriš malo i da se pripremiš za 3. godinu. Da. Znaš kako ti to štediš cijele godine nešto i onda potrošit ću mjesec dana. Isplati se, ali treba. Ali dobro, mislim, trudio si se, radio si se i namučio si se. Šta, i ti ideš opet u Tursku? Pa voljela bi otići opet u Tursku, ali nemam još planove, vidjet ću gdje ću. A jesi ove filmove šta uspio pogledati? Nisam ja toliko filmoholičar, ne znam kako se to zove. Zanima me ove filmove kao Top Gun, kao neke Marvel movies, ali oni to nemaju. Da.
Ako bude neki zanimljiv film, javi, Budem ti poslao, oni preporuči, sad ili ako imaju neki vidiš festivale. tamo, da. Ajde, možemo ako hoćeš i sada i to proći, samo malo. Prouzročenje smrti iz nehaja. Da, da. To je isto posebno. Namjera i nehaj, da. To sam učio u Turskoj prije 6 godina, ne znam kad. Meni su to priznali, zato oni pretpostavljaju da ja znam već šta znači nehaj, šta znači namjera. Da li vidiš neke sličnosti u Turskoj kada si isto učio i polagao ispit iz kaznenog prava? Kazneno pravo je potpuno slično zapravo kao u Turskoj, jer razlika sam vidio više u obiteljskom pravu, zato što je obiteljsko pravo ovdje malo drugačije i fokusirano na više različite teme nego što mi imamo u Turskoj. Ali mislim da sam spreman, ne bi pao ispit, ali sad trenutno ne bi ni položio sa 4. ili 5. Aha. Ali okej mi je sad. Don't try to talk, please. Nice! Good one! 8-3. Bravo! What they are playing here? Možemo ići na bazen ovdje, otvoren. Možemo pitati. Tamo na Jarunu imaju bazen, 20 kuna, mislim, za ulaz. Cijeli dan. Cijeli dan. I haven't made any plans for the second week of August. I'm going to stay at my friend in Netherlands. Utrecht. Oh, I've been there. Yeah? It's amazing. It's amazing. Every year I'm going to Utrecht. Good. I will stay in some other places too. I have many friends in Netherlands, that's why I don't even make plans. I'm just going there randomly and stay at their place, and then we share the costs, like food and everything. Bravo! No. Una volta ancora. Yeah. How many languages do we speak now? Italian, Spanish here, Turkish, Croatian, English. Portuguese maybe? No, yeah, it's out. Run, Forrest, run. Bog. Bog. Gdje si? Ajde zazovi ih svih da dođu. Kaj, Zvijezdo? A? Si spreman? Jesam. Semih, sredili smo neko gostovanje u Ankari. Je li možemo samo probati Semiha na mikrofonu? Prije nego što krenu, da ne zaustavljamo Talijanku. A? Igor? Život je ponekad toliko okrutan. Dobro, Igor. Dosta. Ajde. Mogu ti još malo? Da, imaš. Pokosla sam travu i sjedim dole u vrtu i baš mi je lijepo ispod magnoli i cvijeća ću posaditi neko i kosit ću vrlo. Baš mi je fino. Ja ići poslije ovih svih, iću na jedno selo malo za tjedan dana se odmorim. Pa divno.
Moram prvo riješiti još jedan ispit. A imaš još ispit. Je, kazneno pravo. Jako zanimljivo. Kazneno pravo, moja princa rješavala dugi niz godina. Glasnije. Glasnije, emotivnije i... Emotivnije i na točan ključ. Na točan ključ. Ne mogu više nervozu. Što? Nervoza ne mogu. Nervoza? Da. Ma čak samo dahni i pusti. Ono nema... Koji je put sad koji izađe? 6. 6. ili 7. mislim od premijere. Tako? 6. Evo, 8. Ajde. Da sam mogao na naslovnici časopisa San izaći kao Aylan Kurdi koji nije trogodišnji dječak, koji nije samo imigrant i koji je sa svojim roditeljima stigao do tete u Vancouver. Da sam mogao imati brata, da sam mogao imati majku, da je moj otac mogao imati djecu. Izgovorite naša imena, nemojte se bojati. Galip, Rehan i Aylan. Hayat bazen öyle insafsız ki. Život je ponekad toliko okrutan. Uhvati te kada ne očekuješ. Ni ne osjetiš. Ali ranjava tvoje srce. I kad su tvoje ruke vezane. I kad od tebe oluje bjesne. Kad se čak opireš, baca te u okrutne ruke ljubavi. Sen de benim kadar gençleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toplamda büyüyorsun. قد المناظر حلوة بس ما نضيع. Koliko još? 10 minuta, okej. Jesmo trebali možda tamo kod one kućice u šumu se spustiti pa izaći na jezero? Ajmo vidjeti ako ima nešto dovoljno. Wow, predivno. Vidi. Isuse. Evo vidi Majo. Ovu nismo trebali moći. Samo i ovako stisneš, vidi. Aha. Ali zato što je na jezeru? Zato što je vlažna, mokra je kraj jezera. Evo, ta je najbolja. Je, bolje od tamo. U Maksimiru je, barem po mom mišljenju, ova najbolja. O, moj mobitel. Gdje si mama, gdje si? حبيبي كثير مشغولين من بداية المطرة بدك شيء؟ Isto je lokacija. اه؟ samo da... لا لا متأخرة في شيء خير؟ Ali odmah izvadite ove grančice ako možete. طيب يلا حبيبي. Što više... لا بلشت هلا يلا مامي سلامة. مع السلامة حبيبي.
Zauzete samo. Ok, baj. Ja mislim da je dosta, nećemo moći to voziti. Vreća će nam puknuti. Dosta je. We have it right here. We actually need to Ovo je sa višnjama, dobar. Hoćeš probati? Marđina? Može meni to dati onda? Arpi, ima još. Mi u Trešinja kuhamo nešto hrano za ručak. Da? Ima unutra slatko i slano i meso. Opa! Da. Jako, jako fino. Ali Zanimljivo, to je da. samo u Alep. Nije Samo u Alepu? Da, Aha. u Alep. A drugi grad ne radi. Alep. Kava je spremna. Samo stavim van. Ok. Evo, Arpi i Medina su otišli već. طب حطي ضرب هون. عم بسكر هي ما عم بصير كمان. بس كله عم مكتوب ايش بدك تعملي رجعي. Možemo staviti tamo. Ne znam za odboltati ovo. Unutra. Evo tu. يا ربي يجينا ناس يشتروا كل هالتعب. بس عم بيطلعوا وعم يمشي. ايه هلا دا يجينا شمس. ايه هلا بدها تصير هنيك الفيل. Dobar dan. Dobar dan! Safa. Charlotte, drago mi je. Drago mi je. From? Friends. From Syria. Ali govori hrvatski. Aha, i ja govorim. Nemate sitno. Hej. 80. Dobro. تحت. كمان Znači, prodala se jedna žlica za med. žlica za med. 80. 18 هي قالت هي. إيه بس أنا هي من هاي؟ ايه كلاس كلاس جي 4 شو هي كتبت صفا. بس هي مكتوب عليها سولد يعني منباعة. هي ما هي سولد. سولد وهون مكتوب. Tamo ima kako mi radimo keramik. Tu je za staklo. Prekrasno. Aha. Radimo u živi atelje svaki srijedu. Da. Mi smo od puno zemlje. Da. Divne su vam stvari. Hvala. Dobrodošli. Šta vidjeti tu? Su sve žene koje to rade? Ima, rekla sam, od 15 zemalja? Zemalja, da. Mi smo kao sestri svi. Da. Jer moj muž je umro tamo u Alep u rat. Vidjela sam slike prije svega kako je Alep izgledao. To je bilo... Nažalost. Wow, koji predivan grad je to bio, to je bilo nevjerojatno. Ja sam arhitektica. Sad imam 2 sina, ide na fakultet. Odrasli su. Najmlađi gimnaziju. Wow.
طيب ماشي يلا جاي أنا. وين هنن؟ مع السلامة. زوج ما بده يجي حمزة يشوف المعرض؟ ناقص. زي سنتر. زي سنتر، شلون بدك تروح لهنيك؟ بدي أروح أخذ ترام 6 بعدين أخذ باص هنا باص 136. طيب حبيبي يلا بدك شي مامي؟ مع سلامتك. الله معك روحي. هاتي راسك. الله يرضى عليك روحي. Do widzenia, dobrodošli. Dobar dan. A vidiš, super ljudi reagiraju kad ih dozoveš. Da. Samo trebaš reći dobar dan i onda oni misle da moraju nešto kupiti jer si im rekao dobar dan. Ćao. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Svježi domaći, probajte. Ok. Dobar dan. Imaš sitno? Jesi našla onda gdje jaja? Nisam. Crna je. Znači ideš gore? Ja sam gore, ali ne znam gdje je. A ne, gdje? Kako ti vidiš? Ovdje ti piše. Ilić. Izvoli. Thank you. Alaikum salam. Mali. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، مع السلامة. Thank you. Dobar dan, izvolite. Bog. I sad već imamo na situ previše šljunka i tih malih sitnih komadića koji nama smetaju. To me baš zanimalo kako se to rješava. I sad ćemo ih izbaciti. Ovako samo postružimo. Evo, to je sad ta glina. Prekrasno je. Da, neće se zasiti previše. Ja ću raditi posudu na svoj način, možete gledati. Pratite Madinu. I sad spajamo ovdje. Isto u posudu. Je li važno da li radiš prvo iznutra ili izvana? Nije važno, ne. Ne može biti tak tanka, jer samo malo, da, samo još, nije puno tanka, jer još tanka treba, još malo. A ovako sa rukom? Je li pretanko? Tu je, dobro je to. Sad možete ti raditi kako hoćete. Sad ju malo izravnaš. Zato postoje majstori, mislim amateri. Bravo. Bitno je da je jedna ruka vani, a unutra je prst kojim širiš formu. Vidiš, gledaj, vidiš kako se širi. Da. To nije kugla. Ok. Evo, Sad u prst. bitno da je Tak, ravnomjerno. polako. Ali mora sve biti isto. U middle. Ajde mi pokaži. Što nam pucat ćemo se vinemo. U middle. Onda možeš polako otvoriti. Ali mora
biti kako se zove Miguel? Sredina. U sredini. I isto ja ne znam puno. Pa to je super. Ne, a Nisam ni vidim to znala. Medina kako je radi i Jasenka. Ja znam malo. Ma nemoj pričati. Znaš. Evo vidi. Sa ovih štapića nekako nacrca i... Wow. No. Gle, Jasenka. Prvi puta, bravo. Kako je li? Odlično. Odlično, bravo, bravo. Kada vam se posuši, onda možete staviti na policu samo kao uspomenu na ovu radionicu. Može. Nemojte močiti vodom, jer će se vratiti u prvobitno stanje, razmočit će se. Ćao. Čujemo se, vidimo se. Hvala, čao. Ćao. Safa, vidimo se. Vidimo se. Puno pozdravi sina. On je moj baš bliski prijatelj. Idemo isti na tečaj. Budem. Hello. Hello, come in. Maša. John. Nice to meet you. Come Nice to in. meet you Hoćeš mi too. malo reći? Od kad crtaš? 2 godine kad smo bili u karantenu i onda počeo sam sa crtanje i to je bilo za mene jedna terapija. To su jako stari slike, ali imam na mobitel, mogu pokazati. Nove, jel? Da. Ovo je bilo kao support. Zato što kad sam došao u Hrvatsku, bilo za mene jako teško, bez obitelj, bez nikoga ovdje i onda samo želio da vidjeti nekoga koji pomoći mi i onda našao sam Are You Serious organizacija i oni pomogli mi jako puno sa svašta. Da. Brutalan si. Su to poznati ljudi ili ih izmišljaš? Neki poznam, neki ja. Neki su ti? Da. Hi. Mama. How are you? Hoćeš kapućino, jel ga? Da. Moraš malo pričekat da ti se... Kuda, tu ne volontiraš 35 godina? Pa učim svaki dan nešto drugačije. ajde. And every time, you know, when I draw, it's so difficult to draw something. Just when before I want to sleep, that's calling my mind. And then I get up. And then you paint. Yeah. I have a lot of topics in my mind. I have 3 options. One is Slav life, second is refugees or migration, and third is I'm not alone. You know, Vakica is on Friday she asked me,
No, she told me I'm 16 years old. 16. 16. Da, imam 16 i jučer bio sam na disku i plesao sam se moje boyfriend i tako dalje. Maybe she have this Alzheimer, demencija. Ja, da. Ti, obzirom da si vježbenik, mi ti tu moramo pomoći, imat ćeš svog mentora, ali za samu njegu bolesnika važno je da si i pripremljen. Kad dođemo kod bolesnika, moramo se predstaviti. Vrlo često nas ne poznaju, jer imamo tu i bolesnike koji zaborave možda ko smo. Reći ćemo zašto smo došli, što mi sada želimo i da li nam to bolesnik dopušta u ovom trenutku da mi to sada odradimo za njega. Ponekad oni ne dopušta nas, zato što to je vrlo često događa s nama i moramo uvijek objasniti da vi morate biti, da mi moramo vas čistiti, da vi budete ljepše i mrišete dobro. Bravo. Jel znaš što je bitno? Da se pokuca, da se čuva privatnost, integritet. Dobar dan, gospođo. Gospodin Muhamed, dobrodošli. Kako ste? Težak je dan, a i kosti bole koji svaki dan, znate kak je. Da. Eto. Biće mi od vas lađe spavat. Kak ste vi? Super, odlično sam kao uvijek i da. A imate li starih kod kuće za koje se možete brinuti? Nemam, moja obitelj su svi u Njemačkoj, ja sam sama ovdje u Hrvatskoj, živim ovdje. Jučer bilo mi je godina dana. Bravo, čestitam. A kako bilo vaši dan jučer, danas? Pa jučer mi je bilo malo bolje jer je bio ljepši dan. Danas je nekako tmurnije. A znate da mi ovisimo svi o vremenu malo. Tako. Ide, jel tako? A stare kosti uvijek bole. Počinjemo od perspektive, od tona i prva stvar što ćeš napraviti sa olovkom, radit ćemo na ljepenkama, ćeš nacrtati ovu teglu i onda ćemo početi sa crno-bijelim slikati. Može? Može. I onda si ovdje napravimo najsvjetlije. To su sada 3 različite tona, jel? Sad uzmemo ovaj srednji. I ovaj. Meni se sviđa kako to živo izgleda, znači nisi umrtvio ovaj čup. To mi je fora. Zato sam htjela da napraviš ovo, mogli to sljedeći put možda napraviti. Kužiš da skužiš koji su zapravo te male razlike u nijansama koje nam zapravo jako puno znače kasnije. Znači, tipa ovdje tu nam fali jedna, ovdje nam je fali jedna, dvije, t. Ali to ćemo sljedeći put. Znači, sljedeći put ćemo isto crno-bijelo raditi. Ali ću ti dati baš direktno svjetlo. Dobar dan. Hvala vama. Hvala vam puno. Dženja. Bog. Bog. Kako si? Dobro, a ti? Neću baš im čučani. Baš mu. Pastaka. Čekaj. It's new clothes. It's from Dolce & Gabbana. Yeah. From Zara. Straight from a fashion show. Yes. Oh, look, this is so nice, Zagreb da Hamitish tajajbuj bio. Hamush teke. I like this one. I know Mr. Palestina. It's not Palestinians. Then what? Can you tell to them? I don't know about this really. This what's the name is it? These things just for about every nations for try to be freedom. It's like a symbol. I don't and it's know. starting from the Kurdistan of Turkey. Soran, you don't squat good.
Squat. You don't squat like a Slav life. Yeah, sorry. Heels on the ground squat. Is it like this? Yeah. Heels on the ground. No, like this. It says Slav life. Yes, this is real Slav life. If we squat like this. And it's a Kurdish. How it's Kurdish then? Yes. This is Kurdish. This is the Kurdish Ah, style okay. and it's the Dobro. Slav style. Okay. Soran, make a coffee for you if you want. Feel free like you are home. No, thank you. No, thank you. I will die. Kad svima će doći ovo? Ne znam, svima ide u Maroku. Stvarno, zašto ne ideš s njim? Aj, nisam još upoznala mamu i tatu njegovu. Aha, ajde odi s njim i ti Ne ćeš... mogu, znaš, on mora njih prepare that he have a girlfriend, that is white, European. How cute. Look how they kiss each other. What would your mom say if you bring a European girl as a wife? She say, whatever you like, just love her and it's enough. And if she's black, white, brown, any... Really, I don't care where my family living. I don't care also where I'm from. Yeah. What I care, where are my family, there's my home. This lady that she called me, Mali fucking, she forget me. She forget you? Yeah, I today went to her and I asked her, kako si gospođo Glavan? Ona rekla, ko si ti, moj, stari moj? Rekao sam, pa ja sam... Ja sam fucking. Da, ja sam tvoj mali fucking. Ona rekla, ne može biti, nema mali fucking. Da. Ona ima 102 godina. 102 godine. Da. Bayram mübarek olsun. Senin de var arasında. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Çok iyi. Çok heyecanlıyım. Meni je jako drago da smo ovaj put ostvarili suradnju sa udrugom Are You Serious? Evo i samo prije nego što dalje prepustim riječ njima, bih željela još jednom Muhamedu zahvaliti na svemu ovome, čestitati ti na ovoj predivnoj izložbi i mislim da zaslužuješ jedno veliko bravo prije nego što uopće išta kažeš o sebi. On je jedan onak fakin koji se voli špancirat okolo i da ja sad ne duljim, neki ljudi su odlučili reći par riječi o Muhamedu i mislim da je to nekako najbolji opis toga tko je Muhamed i šta svima znači, pa ću ja pročitati. Muhammad is a reminder and symbol of the Kurds for me. Clever, kind, strong and simple. Familiar with suffering but still optimistic about life. Supporter of others and full of love. Muhammad is a symbol of the Kurds. Huh? I like this. Okay. and ovo je jedna posebna poruka. I feel joy and happiness for you. Your paintings are beautiful. Your mother is proud of you, my love. I love this one too because I'm still a child. Where is my right? I like the one inside with the braid. Uh-huh. I like the one with the two girls inside also. No, you're good. Bravo. Aha, bye-bye. Hava ve porovo, ja? Just sedem bele rohan. Megishtik va mohana da çekerin, bas mı peşkasi nakarin.
Maši, mama Tuškaraka. Everyone say Muhammad. Muhammad! Now you say John. Ajmo cure, igramo.